Salam. Horas marihamu amang do tamu nenang hahanggi pinaribot. Mau lihat ma tadok tutu hatta bodo pi tempat jumpa marhite cendelon. Channel langsung siturus. Na naik pakyota saunari lao manakasi hatta itu hatta nagabe pistil tanggal 4 bulan 2 tahun 2024. Na taguari minggu seksagisiba. Dala anggia ma dapotan uli kita merhiti perjumpatan. Mulubui dian do mau subscribe arah kamu karung ate subscribe. Mulubui tu paya mulau tahun nasa anggiat lamaju hilalaun. Bui patu pau nak kanaring gasaliling marhosa dope. Jadi lau mulai panakas yota. Tadalo ma pandonganion nasihat tuhata. Asini roha di tuhata Yesus Kristus. Dohot holong setia ni Jehovah amai. Dohot parsauran itu di purbadia ma. Madongani dohot ma masuhamu saluhna. Amin. Barita dauli hatanya itu hatta nanak sitak kasata ditotuhon do sian Markus sada ayat 20 sia 1 ayat 20 sia. Takas majulo tada di hata batak tuba. Dung ruar siap perguruan ini manigor di bongoti nasida majabuni si Simon dot si Andreas rapos si Jakobus dot si Johannes. Alai napiak do si matua boru ni si Simoni pada paneon. Jadi manigor ditaringotom mai tu Yesus. Jadi didapot tu Yesus ma di jama ma tanganda pahehon. Dungi ditarikon pane-panema ibana. Jadi dihubasi ma dinasida. Alai dung bot ari, dung sudut matani ari, masih buan namar sahih nabi ma halak tujuluna. Rodi na sinonggopan nyak kasibulis. Gabe sude nasida nasahutai merpungu di jolo rumai. Jadi torop do akan hacitan na meragam-ragam sahidna di pamelum. Jala torop sibulis di pabeli. Alaidang di luas akka sibulis ipabuahon. Naung ditanda nasida ibana. Naung ditanda nasida Yesus. Dungi manugo nai borgin situturupe hehedo Yesus tubalian lau martangiang tunalungun. Jadi dihuton si Simon dohot akadongan nama Yesus tusi. Jadi dugjuk paksa didok nasida ma tu Yesus. Suri halak mengalului ho. Alai didok Yesus ma tu nasida. Beta mahita tuna asing. Tua kaluban na humaliangan. Asa dohot di si nasida asa dohot di si au merjamita. Ai alani ido ban naroau. Laos-lau maibana merjamita tu perguruan nasida na dilihat Galilea. Jala di pabeli akasibolis. Itu sahat namu namang dota munainang hahangi pinariwot di bahasan holong nasihat tuhata. Walau obar tu evangeliumi tema ni turpukon di bahan ya baru si dua. Mertua makan nau bigi jalan nau peop hatani debata hu mangatusi mangauho makanguluhon hatani tuhata. Amin. Hamuna na hinaholongan di bagasan goran itu hatta Yesus Kristus. Tas tekas songon nataboto termasuk bagian niya kaulon ni Tuhan Yesus dope na surat ni si Markus di bidu sedon. Dokter didi ibana de Jordan. Jala di Songgop itu di Horbadia ibana. Merjabitai do si Johannes pabuahon nok Songgop haradaon di debata. Jala
di jauhon asa paubaroha bangso Yahudi jalaulo persea tu barita dauli tentu tanda ni haradaon dewata nok songkop naniro di si Johannes barita nauli ma jalan nama buah barita nauli ma Tuhan Yesus Kristus alana dung mulai Tuhan Yesus Kristus mangulau nai tongdo ditariat so di bana babuahon nok songkop harajao banua gijangi mana harajao ni debata di tanoon jala tanda ni nok songkop ni Tuhan Yesus do mulu hubebeli akaton di nahuder merhiti tangan ni debata nok songkop maharajao ni debata tuhamu di Lukas 10 20 surat dalam berdomu tu sido mangulau-ulau berberita nauli Tuhan Yesus dia kaluat dalam di jauh sisi anak opat ma iperjolu manang 5 nasahuta di Betsaida si Andreas, si Simon, Petrus, si Filipus, Kone padupang musedo si Nicodemus dari lokal orang marangkuar di Bartolomeus, jalatong di botean ni Huta Kapernaum, cupang itu Tuhan Yesus do si Yohanes do si Jakobus akana isi Zebedeus. Di jauh mana si dagawe sesiana masa siana perjolo terjaloro di hutan nasida tujuan da asai ko pararaton do barita do tharongon ni harajao banua gijangi harajao ni lebata di tanon jalai mau diulak kasih siani tanda utama tu si bebeli akasibulis tak kolak pemelu makan amar sahid. Jadi tanda na noksong paredon diberitahu berita nauli di pemelu kesibulis di pemelu makan sahid. Dung torop sisian di Tuhan Yesus tak kolak 12 halak be. Nunga do 70 halak disuruh Tuhan Yesus do sisian nai borhat to kahuta lao majamidaho pabuahon nok songkop harajaon ni debata jala tulau ni di bohali do nasida mabalu makasahit terlumui pebeli kesibudis siat jolma model haporsiaon do gugu haulo di do model di sisian nai di Markus saya nagawe turpu kepistelon di pabua tu hita nang mangula Tuhan Yesus patuduhon wado holong erohan di bata di Portibion ima napola mersuru anak nada sesadai tu tanoon lau mabuat berita nauli mabuat haluaut asa orang mago karuk na persea di ibana alaya sahanguluan saliling nililing na di ibana jalai si mana tinopot nai sudi regam bijolmar nasanga di topot na di Galilea do na di Judea toturang ko pesanga di topot di tiki tu Indonesia tu Rusia tu Afrika do tu Tiongkok alai terlumobi di tano Galilea ba ibana mangule do di tano Judea na paturuhon lungaro ibana tu bangso Yahudi bangso Israel na yana jolu gabi 2 tahun lima di Judea do di Samaria jadi dung di Jawa kasih sian nai di botean di Kapernaum
na lima na kiningan manangorom may ari sabbati di bongok ma ibada tu sinagogi narong di Kapernaum imana ridok ngaison bongo tibana tu perguruan ama di ulay ibada si totu berdamita dali di turpukan dorak epistel tahun di bawah isi namar sahala Tuhan Yesus berdamita sampai longak sugi no bigisa jala di babeli di sisa daton di nahuler dipaksa mardonga sahala jadi diudu ya kesibulisi ya keluar sia jolman nani soropan nai sibulis nani harwar honna sia jolba dari bagas joroi marsuara na gugu mandok uji Yesus na siya Nasare merhua ho Tuhani narodo ho hape mangago habi tanda do ho na badin de bataro ho nita jadi tanda simbolisi do tong Tuhan Yesus di terpuk tahun duk diusir simbolisi na mananda Tuhan Yesus di orai makatai di pahob di hati Indonesia dibuka kapabangan di simbolisi alana nagrikot do simbolis memberitahu tari got Tuhan Yesus ayo do kewe hoax ando beritahu do di hari Sabat do idangau gope protes di sisi nak kasbarise do si boto surat puasa pamelupun Tuhan Yesus di hari Sabati alai narikot di Tuhan Yesus ikon dapo tam berita nauli akka zolba naringkas rot berguruan tu sinagogi ni halak Daudi naringgas marari Sabat dukon ni siya bagas joro Peter tu jauh si Simon Petrus mana sida namar hamarang itu si Andreas HP ini si kerigat dingin do manak pane-pane ondo si batua boru ni si Simon dari bawa tu Yesus idapot to Yesus dia dari tiuk mata ganda dak polong ni dok kata alai berdalan do horo hagugun ni Tuhan Yesus si tagandai tu si batua boru di si Simoni terbui ipamago pane-pane manang demam marak karingat digini gayu terhipas gayu ibu berhubesi jawi asarong panganon ni robogan di Yesus kalau ngagat dotogi jadi laurar tarada berbagi jagi sawi buida sahib ibamalu Dangang ko pisiro kaparise. Si woto surat maprotes. Ari Sabat dui. Si siala parise marugutungut dui. Bahasa apa malupun di Ari Sabatin naro. Alay nak perguli Tuhan Yesus. Sadok Yesus do perguruan di Sabat. Dak Sabat perguruan di Yesus. Soalnya itu sisian nak. Aka sisian di Tuhan Yesus perguruan di Sabat. Dak Sabat itu perguruan ni mengatur aka sisian Tuhan Yesus. Na penting, na perlu ikut terida harajaon ni debata harajaon banua kita nok songkop tutano na binuan di Tuhan Yesus. Itu toh. Jadi gamay di batari daw Tuhan Yesus holong ni debata nang tu jolma na humaliang sisianna nasol hotu sisianna
Nakin nunga di patuduho Tuhan Yesus solongi dewata barita nauli tua kanaringkas rotu marari sabat. Saunari di patuduho Tuhan Yesus solongi rohan dewata tua kajolma si solhok ni si sianna. Nakola tu si sianna si solhok na pe kodapotan do. Mulog na parsahib pamelu. Duk salpu sabati didok disi dunga botari mulai botari do dikirai hala Yahudi permulaan nyari. Jadi kira borgin enggak terkenal Yesus soladalai pemelu ni bagas toroi nomor to di dahu dari pebeli. Itu di pembuani makan nomor sahid. Idok di son. Duk bot, duk suduk mata nyari. Masih buat nomor sahid nabi mah anak tujuluna. Rodi nang sinongkopan yak sibulis. Itu tong. Toro pakka nacitan na beragam-beragam sahid na di pemelum. Yala torop sibulis di pebeli. Alai sibulis na di pebeli dibungkam. Disuruh mau hom. Dan boy pabuah-buah taring Tuhan Yesus. Nah jinagana ay tong kan mga tudila sa simulison. Kahok sudah tabi bandero no barita Tuhan Yesus parwaro. Tambu so kanya to. Manangis sila parwaro Tuhan Yesus para sing-asing barita na. So anak kanama sa jawang modern dope. Aka ada simulison di. Kaparto di naudaro manong gobi. Jadi tabering ma tanda ni harajau berdua gijangin au songko ibatu dua Tuhan Yesus ma ala rozol ma mabuana kanamar sahid na do na sibulison di pemel Yesus sibulisis di pemel sahidi bah dung mula kakantol mana toropi na ubano pa tortu marsiberite adotong manugo tiba ikut tajupai di barenda. Tongko manugo na rongse akatol madulun-dulun. Madapat tu Yesus sape Tuhan Yesus nungalaw martangi yang tuna suni. Tidak foto sesiana itu si. Totu memulai hari na baru manugo nyari si persiacaran di kita si Tuhan Yesus idoi. Olo kita martangi yang dinasuni di bagasta. Manang di luar di bagasta na tayo tong buhay di sihita pajupang siya tondi tu Tuhan Yesus Kristus lao mga anak bohal mangulaw-law ni nungdupat to kita si sidak ka Tuhan Yesus sendiri Tuhan ini bana hata ni dewata nagawe jolma di bana di hari koto mertangiang tuamai. Tang yok nga hubo to bisudi do di tahib aliamang dangin na. Alai patuduh tu sisian nai di hamu pe riko do martangnya. Ala dinang di jamatan wang na menurut sunulaw di Jesuson riko tiya do na martangnya. Tangyak satu ngan di beliau ni. Dan bapak bayanan itu 51% sukses. Bahasa irana so ilade di Tuhan Yesus akan naroba no uti. Ala naong diboto na sida sa sitonga nok sogo para jawaban wagi jangi. Narumiko di Yesus ikot do pihak kedua nasing. Boy maju akan nong madada Tuhan Yesus di Kapernaum masih pabuah-buahan nok songko para jauh ni dewata nok takas pudane beru satu bangsoi ala kato dinahura di bebeli jadi akan naro pegi-pegi dan pola keciwi alana aku pabuah tu si.
Nunga porra Tuhan Yesus to kedua nasing kan buang ngewo to Tuhan Yesus masih pabuama. Songoni do nak kita. Kadang majalo berita dauli di gereja di Jabuna. Meloromu singani itu bertugas laut bertugas Tuhan Yesus tuiganan nasing. Dapat to Tuhan Yesus bau nak katong dia gabi dia betan dah. Ate, Tuhan ini mah Tuhan tahu nang boy manopotita berita to dina. Asa boy ditopot tita di bagasta nasing di bagas nabi, ditopot tita di hutatta akan nasing ditopot di hutan nabi, ala toddi nama ibana. Kemudian masai, jolma do Tuhan Yesus, ala ikon sahak berita dauli, noksong ko para jauh benua jangi, tua kedua na di Galilea, udah kira beda. Murbe namar pada umur ita tawar pantai, uringan do bideleran. Alai mulu akan dulu kido, ku berdelepat. Ay sonaong isi fureta, tangarong isi motor. Berdelepat do ku baru sendiri bohal. Jadi ala ni holong ngirohan di Bata, di Portibion. Ikut sudi udah putar berita dauli. Sudi makilalah huaso ni debata. Mulolongang nasida udah kolan longang. Dok magawi pangiut di Yesus. Dilo Tuhan Yesus mendatu hita songoni. Tiki paborhat. Akasisian na. Tadabi sallah. Di Matius 10 dorai. Ate. Nei papor Tuhan Yesus kasih sana berberi nauli. Kalau berdua-dua halak. Itu. Jadi mulai itu si gusuru kamu sok biru-biru. Tutok katongan dek kebebiat. Di mana patas mah kamu marroha sok duduk. Hut lidak marohamu dah sokot darapati. Dia nak tahu. Jadi borhak mamu maberitahon hatawan. Nungasong ko para jauh bagi jangi. Pebel pamu masuk sahid ni namar sahid. Panguluhamu makadamate. Yes bag kamu akan nahuliton. Pebelihamu akan sibulis. Si biasa-biasa itu hamu inna Tuhan Yesus. Mudak sari kamu agyaha. Manak sere perak hebeng. Tak pola rikot akan sogoni babay no muna hos muna gabibu badin na. Ay malir makot to kan. Sikop si buah itu perdelenan manang ulus dua. So ni nak sipatu manak tu kope ay natamaro dapotan bohal na pangula. Jadi ikubudo na po tambo halatong nakasisiyan ni Tuhan Yesus. Mula lau tu saya deluet. Alanya, alani holong ngiroha, na ipatuduwa Tuhan Yesus. Tu pangisi ni lueti. Tu pia au makka na marsubo ni Tuhan Yesus. Pasti ako na magkahologi. Jadi ko sol bakka bidu pitur di peredi dui. Songori dui tada berberita daulion. Ngunang itu kira-kira penditei manak perangeri mula lau tu akka pagarin. Aron nengok kos tu si dia sudi, kan? Tohori konongui, angong kosong dia masih minyak ni kareta anak motor. Alai pada di Tuhan ini, asal ma takas pangula na makaholongi ruas natok pangulay. Munang go diojor kewajiban, Jadi lang buholan diojor tugas dinas. Ikon holong batu donon yak kapangulay nuria. Turwas na dari dapoto na yak kahuta dua. Mulong na songgo isi di boto akan namonding na dia kesiapulan. Bau na termuda katong pangulan nuria itu jabuna. Muli tu ruas kolaro ita manikiramang mangapudin na lau. Pasak berita dauli di si mergugu na makilala hatsi na sidangolo do akan na mabigi. Saya berpungu do zolma ngulong kasih tahu nanti. Jadi kaholong gero haido wabasudi benda bui
tak polai ko buben kabohal-bohal ko mbak song pengalungi belao. Satu sonari masa dopi. Alai tugas ta songonai dok Tuhan Yesus lama mutu dia purtibion beritahu kamu ma berita nol itu nasa natinopa. Baik kamu ma sudah bangso gabe sisi aku. Di hamuna sida di bagasan goreng de bata ama anak dokter di Purbadia. Atari hamuna sida mangulahon akan aku bodahon itu kamu. Jangan nak guru kamu nak tahu tak kamu. Ay dong anakku roh hamu ina Tuhan Yesus sa rodi ajal dia sianganon ina Tuhan Yesus do kan. Aku jaminan itu. Ay nung nga saat di tagan di Tuhan Yesus di waso dai berdua gidag dai berdua tonga dai berdua tur kan. Saya gurunggo Tuhan ni wana pura waso siap sia biar koronasi. Mago pe hosani bede linia la di parjaat tang nama goi. Kira waktu Tuhan di belum mago hosa buido. Alang gotor di ni wana mago. Daw jam bernaudi di surga. Jadi lawan Tuhan Yesus kita dikodo akan mengaluri bana di huta Kapernaum. Lawan dapoton akajolma di duet masing. Lo makan mengaluri bana nong mabigi tarik Tuhan Yesus masih pabuan. Nok songko para jawaban bagi jangi. Masih pura-puraan na sila. Dalam nak pola songon na madili siya dapat tonon di Tuhan Yesus di mana musi akan na dihutai ay di Kapernaum gabi pusat pelayanan pakubasyo di Tuhan Yesus patuduhon dok songko para jawaban wagi jangi kan maruga luni doro Tuhan Yesus tu Kapernaum. Jadi unak pola gabi trobowono sama dokon ay si peduli Tuhan ini behami unang itu songoni. Langsung kala Israel na ipabuanay. Nangarong itabudu Tuhan Yesus, itabudu Tuhan itu amin, nadang berduliunin naka. Padahal hal itu udah berduliut Tuhan. Kundi baru tangan di jauh mengurupi dasida merhite. Raja Kores asaboy dasida mulak. Tutano bona pasugi nasida. Di Juda kan itu. Jadi hamuna na hinaulokan di bagasan koran itu hatta berjamita itu Tuhan Yesus di perguruan na di Galilea jalan di Babelek kasih Bodis. Jadi keberegota do di Tuhan Yesus dang merbulat pangulaon pakubesion di bagas perguruan di bagas joro doho di hajolman naubaliang masyarakat umum marudutu deh bersabuk-sabuk takola pebeli si bolis soalnya kapar boto-boto di hitan daw alay do kana marsay terlumubi dag boyok si bolis markuaso di harajaw ni Tuhan Yesus Kristus jadi unang ngadong na si bolison naung gawe ruas di Kristus satu hong si bolison nate jaga be dirina kalau ada ulununggo pangihu ni Tuhan Yesus ikut tod di dewatana mangule di bana tod di hasitongan tod di halabokon ate ay bertua ma akan halabok roha ay tiaron dan sidin do tanong tod di pardabe imat tong dihitakan so ni do Tuhan Yesus dah nang itu yang kesenjata nang ang nama burai ikut damai do mertua maksi bandame guaron na sidara ini bata itu to jadi idulot na merhuri na mengalului harajaw de bata jumulu amalebet tadi si tabahonon na akaodeng nang nahaguaranon akaodengon hobar tualek tabi ma dalan di dewata law mangaliw nakagudak si luleon na tuita dan gugwahut aset tornapotan nem buruk-buruk sinem Oktober na medang barungut-ungut na magudag sudah barlas ni roha ido kan ido na tabarhuria ido na tabain
Umanda tong marasonangan na kahuriata. Dango na gabibeli manang meninggal ho kuryai. Jadi mulu takas daulah di desa-desa di hutatay wala pasugit. Mulu mangarap to pihak anak kotay marulupuluk may mapartaton haporsyaon nasitongi. Tuhan Yesus Kristus dia kapangarap tanda. Dan itu merbeli itu kalak. Tungo pitan dia kanak boru. Siapa kamu nasing dagulu tayo dia lagi guda-guda. Gimana udah kau nama buat ka nasing ngai mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mulai hati mah di Tuhata. Tung di pasu-pasu Jehovah di Bataro di bagasan Yesus Kristus. Aka zolma na marhasil membuat zolma masuk Tuhan Rajau Banua Ginjak Tuhan Rajau di Bata. Naung pinadong-dong di Tuhan Yesus Kristus di tanah on. Mertua mah akan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Mabain aka perbuih ni berita dauli, memberitahu berita dauli, dok memperbuih berita dauli, dia kainganan Nabi. Dalam marhite aka ulauna sudah ture portibion. Malup sahik ni tordi, malup sahik ni daging, jaladang boy hagugan ni siburis, hazol maun na di humaliang na. Di tahun 2024 di guari huriatta do tahun lao patibuhon ngul partodiota peningkatan spiritualitas di hati Indonesia. Tentu saja mulu ngulu partodion na subui marsirak yang ngulu perdaging metong. Tahojak ma ngulu partodiotai marhiti hagugun dito di Purbadia do barita nauli asa tunggabe jol mahalomuan di Portibio kiri huriatta do titabi marlas di roha sudi jolma mulu pajupak do tita manang nai sepetahoi tuhatta mamadongani hita saluhuna jala di pasu-pasu tuhatta mita dia kaulota nang akatang yak tapi diului tuhatta ba amin ali Tuhan Jehovah di Bata manami mauliate ma Tuhan nunga di patudu hoko holom ni roham Tuhan jol maonon dinaung mangula Tuhan Yesus Kristus pajong jok harajau ni bata harajau banua gijangi jala manugi hojol masaluhuna majakon barita nauli na binuan mi isuruh horak kasih siamu jala hawi pe suruh manang ditikyot Tuhan lao beritahu barita nauli makangul hotsa ang giap lam marbungaran harajau mu di tanoon jala marrugum-rugum jolma marrongoman jolma ro tu harajau mi sumo bahodo manguriho saya sadu sanami mau lihat bado dia kasih dusa nak pinatupap Tuhan satu kenai Tuhan dua hari nai tanggal 4 tahun masa ma pemilihan presiden do pemilihan umum memilih akan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat di pusat, di provinsi, kabupaten, di kota, di negara namion. Toktong madamem na sumurungi masa di tonga-tonga nami Tuhan. Padahal akan apa peo-peo honuhum, padahal maka roha na sainang mabag sega hasil di pilpres do pemilui. Alai bahan ma suru jolma dalajari jolma si jujur ni ninggor sitikos niari asa sudi baru 20 marlas ni roha bang sonami lau mamuji do pasangap poko Tuhan pilip ma Tuhan na posom na boy mangurupi sudi huriam asa boy lam denggak kami marhuria manang di dia pihami ditugu-tugu ho matari ngudu nami di Indonesia on unak sayro panggugay Tuhan. O tapi ma rohani akka panggugay na si bulisuni na sana yang manigay permingguan ni akka ruas mo. Homa jumulu mardabu-dabu tu nasida unang mahami Tuhan ay gumugudos yak kami. Horo di tangamu do partubulun anggo hami manghutok koro. Asima rohap Tuhan pasikok matang yang namion. Ului mahami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.